Ok, dùng đó đi cho nên giờ tôi muốn nói gì thì nó kia cái bài nhỏ lơ cho nên giờ ta nói là đang khâu đó là như được phía vấn đề này thì không cho phía các bạn ok đi không cho cái bé không thì nó tập các bạnนี่ตอบสวยจันทค่าโอนด้วยจันทค่าสามารถตอบเข้าไปแต่นี่มันตอบได้แบบว่าพอสูตรบัตรสีนะตอบเข้าไปครับเนาะจริงๆที่ตอบเข้าไปเดี๋ยวนี้ตอบอันนี้ต้องจะขอรหัสเลขความปลอดภัยนะอันนี้เราตอบทางเข้าสู่ระบบยูซาร์ตอบเข้าไปได้ครับเนาะตอบเข้าไปได้ครับเนาะแต่น้อยcho là khâu đó nên thực tế nó gì nên sai chế mỗi để cho nó sát tông là nó ra nó sát tông cho nghe thì mỗi lần sát tông gì này sau khi nó bị sát tông là nó cho nên muốn được tại nên tạo ra khó lên nó tạo ra nhưng tạo ra khó thì nó còn lia tham mót rồi tạo các bạn tạo khó khai triển nó ở trà lâm bot nó tạo các bạn tạo khó ở trà lâm bot nè thao tới nó gì cho nên nhớ đâu nên thực tế chỉ nó nên thực tế nên người ta tam mỏ thì cho nhữngทีgì đó xong rồi thì nó thì kia đâu chỉ đây cái nên là nhà của nó kia giờ sai là phải cái sai nó nênเราจะต้องยกเป็นอย่างในบ้านกติกาเนี้ยถ้าจึงตอนนั้นเราอยากจะมาเพราะว่าวิธีนั้นเราไม่ใช่ว่าคอยมั่วในแต่ในยุคฟิล์มเพื่อแต่เมื่อเราจะอยากจะถ้าเป็นอย่างกับว่าวันนั้นจีว่าบ้านกติกานะแต่ที่นั่นใช่ที่อย่างกับว่าไล่ได้กติกาแล้วกูได้ที่เมื่อเช้าเราหน้าตาไม่ใช่